Hindi ya mucemanio na nyiti itemi ruhonge-ini rwa kahua itura-ini ria Kibirigwi kaunti-ini ya Kirinyaga niho minista wa urimi Peter Munya oete mweke wa kumukania muonere wake ngayukano-ini ya ndereti ngurani iria ciahuranitie thiriti ya mutongoria wa bururi na munini wake. Tunasikia kwa redio na mahali na internet huko ho afanyi, ameshindwa, hata watu wamtaki Mount Kenya. Hii mambo inatoka wapi? Ni nyinyi. Nilikuwa nataka nijue kama ni nyinyi kwa sababu mimi sijui. Munya arauga ndereti ya kugayukania bururi na muthingi wa kinduriri na ithimi cia utonga ni undu urabatara kuoywo na uritu, akiuga no ucungirire bururi gwikora irima-ini utakahota kwiruta. Tumekosa nidhamu na tunaendelea kuhatarisha taifa letu kwa hii mambo tunafanya. Inchi uporomoka namna hiyo wakati umelegeza kila kitu, tunakubali mikora kila mahali na kahawa imeharibika namna hiyo. Sifikirie ni njia nyingine. Kwa hivyo lazima tufikirie mambo ya uongozi, tuchukue njuu vile tunaichukulia. Nona kio gikundi kia MCA kuma kaunti iria iri gicigo-ini kia Mount Kenya ni hindi maraririria gitama kiao hari uteti wa githurano kia mwaka ukite, aria maranyita mbaru munini wa president mito-ini yake ya gutongoria bururi magicemania kaunti-ini ya Meru gucirira gacira karia mekugerera niguo kuoyanira ndiri ya mwahu uria uranyita mbaru William Ruto. Meneria ngiri marebanga ona ithu no tukwibanga thiini wa region ino tondu gutire mundu ugakuruta gwaku athia kubangira maundu. Ithu ndio tukibangira maundu na vile tunasema kwa Kiswahili, usipojipanga utapangwa. Inyatu tukwenda kwithira twi methene ria bikugairwa titweome ti MP beta bakaga mantu zao kana seneta kana ngavana bagethirwo bakwariria thai turenda twithiro turi ariria twi methene ria bikugairwa nayo ni jukumu ya kunify region yeze twizamwe za ma MCAs tondu no nginya metha-ini iria igakorwo ikigairwo maundu ithuĩ tubana ta MCA no nginya tugakorwo metha-ini iyo. O uria githurano kia mwaka wa 2020 kirathie na mbere gikuhiriirie noguo urugari wa kiuteti urathie wambatirite, urugari uria urehiririo makiria ni ngayukano ndereti-ini ya BBI. Kiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngigi Wanyamu.